Lefelo le le hlathilwe bjalo ka la kotsi gore go ka šomelwa ka gare ga lona. Go na le mekoti yeo e epilwego ka jarateng ye. Ge e le di-ceiling le marulelo a phuhlamme. Dipompi tša metse ke tšeo di dutlago. Go tlaletša seo go thalaganya mathale a mohlagase godimo le fase. Kgoro ya Basomi e fele kgoro ya mešomo ya setšhaba dikgwedi tše tshela go lokiša mathata ao. E fela ka mošupologo moago o ile wa tswalelwa semmušo. Ge e le Melato e be e sekelwa lefelong leo go bewago difatanaga. We are going to be postponing the cases outside the courtroom on daily basis, and we will also be guided by our priority role. Kgoro ya Toka e re ditirelo tša yona di ka se šutišwe. The applications for domestic violence cases will still be dealt with from the park home, and those maintenance cases that have been enrolled already, which are on the roll, will be attended to. So we are going to let the SABC bring the people to come to court, those who will be coming here for postponement, but they're not going to be coming from the holding cells. Kgoro ya mešomo ya setšhaba a se hwetšagale go ntšha maikutlo. Ge e le ka moletši, dithuto di hlwele di šitišitšwe ka sekolong sa dithuto tša godimo sa Modumo. Barutiši ba re ba ile ba hwetša taelo ya gore ba ye dikolong tše dingwe tša go fapana. Kgoro ya thuto ka provinseng e re sekolo seo a se sa le gona ka ge se kopantše le se sengwe. Le ge go le bjalo, batswadi ba re ba ile ba ganetšana le kakanyo ya gore dikolo tšeo di momagantšhwe. Barutiši ba sepetše mo ba tšeelwe ke circuit manager a ba isa sekete ge ba isa sekete a kgopela district manager a ba tšea bona na tla bona ba beile sekolo se sefe ba išitše la dipitsi mola ga phaudi sekolo se ba nyaka go metša sekolo se sa rena ka kgapeletšo le gona. Kgoro ya thuto e re batswadi ba begetšwe ka maiteko a kgoro ya bona ya go momagantšhwa ga dikolo.